nongeye kubasuhuza nkomeza no kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mu bice tuzacu mu dahema gutwe ko muri kumwe natwe mu ryacu bya umunsi amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Ku itariki 16 ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 amakuru yo turamukanye ku itariki n'amakuru n'ubundi yibanda mu bijyanye na politiki cyane cyane ku ntambara iri kuvuga mu burasirazuba bwa Congo ubwo ni Democratic Republic of Congo. Iyi ntambara ihanganishije impande ebyiri, uruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa leta FARDC. Ni intambara imaze kugira uruhare runini mu bijyanye no kwaguka kw'ibintu bigiye bitandukanye, haba ku bijyanye n'ibiribwa cyangwa se ku bijyanye n'umutekano. Ni intambara imaze kugira byinshi yangiza muri rusange, haba ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byagiye byangizwa. Nta kindi kitugaruye, reka tuvugwe ku makuru ari kuvugwa nyine kw'intambara. Ni intambara igenda ikorwa mu buryo bwa kinyamwuga, cyane cyane ko nyine byumvikana ko haba hari impamvu zifatika zituma nyine intambara nk'iyi ngiyi ibaho ikageza igihe kingana gutya igikorwa. Reka tugende turebe uko imirwano ihagaze, gusa n'ubundi bitavuze ko inzira ya diplomasi igikomeje ku mpande zombi, kuko ibiganiro rwose biri gukorwa cyane cyane bishyizwemo imbaraga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko niyo iri gushyiraho igitutu kugira ngo izi mpande zombi zibashe kugirana imishyikirano, zibashe kureba uburyo ki zahosha iyi ntambara mu nzira ya diplomasi, zifashishije nyine ibiganiro no kuganira kugira ngo harebe icyakorwa kugira ngo habashe kuboneka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa. Abunzi ba United States cyangwa se abunzi b'igihugu cya Amerika Zunze Ubumwe ndetse n'abunzi ba Qatar bari kwifashishwa mu kugira ngo babashe guhuza izi mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa leta. Gusa bitavuze ko n'ubundi intambara yo ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Congo, kuko nk'ubu ngubu imirwano yo wavuga ko rwose iri kuba. Imirwano ikomeje mu bice byinshi bigiye bitandukanye, mu bice bya Masisi, Kabale, Bukavu, Rucuru. Ibiganiro by'amahoro byo birakomeje nk'uko twabigarutseho, gusa nyine n'ubundi imirwano yo nirahagarara 100%. Gusa byitezweho yuko bitarenze Nyakanga imirwano rwose igomba kuba yahagaritswe, kuko Amerika nibyo yiyemeje nyine yuko ivuga ko bitazarenga rwose Nyakanga iyi mirwano ihanganishije M23 ndetse n'igisirikare cya Congo Kinshasa FARDC itagomba kurenza Nyakanga iyi mirwano itarahagara, cyangwa se mu burasirazuba bwa Congo ataragaruka amahoro. Ubutabazi bwo burakenewe cyane, kuko abasivile bagenda bahura n'ihohoterwa bigiye bitandukanye, ugasanga bari kubura ibyo kurya, bakomeretse, kubona ubuvuzi ugasanga ntabwo ari ibintu bise byoroha. Ariyo mpamvu Loni ibijyamo ikagira icyo ivuga ko rwose hagomba gukorwa ubutabazi bw'ibanze kugira ngo imfashanyo z'ibiribwa zibashe kugera ku basivile mu gihe cyihuse, kuko ngo naho ubundi ubuzima bw'abasivile buri mu kaga, ngo kuvaho M23 ijya mu majyepfo ya Kivu. Muri make icyari amakimbirane akaze
gisa naho kiri kugenda nyine kigabanuka ubwo Amerika ibyinjiyemo. Abona ko rwose ku mugani w'abarundi hari akazoza. Ibiganiro byo biri gukorwa, aho byagatangiye gukorwa nyine babona ko n'ubundi intambara yagiye igabanya umurego, nubwo wenda mu bice bitandukanye igenda ikomeza, ariko uko biri ntago ari nka mbere. Abantu biteze yuko nyine ubwo Amerika yabigiyemo rwose ashobora kuboneka umuturambye. Ndagushimiye, komeza ugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane nawe. Ciao ciao.